Show kia gugutetheria kwendia biashara yaku kana kiatho wina kio. Weru Sounds twina kilori giki thongi na kithondeki kinande ikienda gukinyira muntu wonthe nturene cionthe. Wenda utungata bolori eje ringa thimu namba 0707 065 000 na ugatungatwa. Na nonto weru nionetu kwendete na kugutia kwa customer wetu kwina offer wajukia lori eje ukae wantumiria kiatho giaku kana biashara yaku utheri ikire Weru TV na Weru FM 96.4. Wenda kubook lori eje ringa thimu namba 0707 065 000 kana utume email kire sales@werutv.co.ke. Notwe rumuliro Ameru. Eje ni Weru TV. Good afternoon, ibona tuko dwa tanrite na bautunku wa 20 to chia Weru thamwa jambita wa mutembe yedwanda. Asiari baskuru hiare ya chuka irere kaunti ya Tharaka Nithi ni banda mene monko BCC TSC bakitheta ni kiraba kuanende ni bakwenda mwarimu wa skuru ethira kebelwa kirutongeria bwayo maandamano ya Rware yite bakenda mwarimu wa thamwa nyuma yabo kuthiranire bakithukira skuru ntuku ingi nkai bakenda kuyukiana bo bakiwa kuri na utongeria botiari ndene ya skuru balita bakiwa kwina kwa mpumi chekithomo ana kunenkerwa ndinje indito na kinya kuwa batanenkerwa kanya kuthira bakirita uwe bo yurura kwa lolo skuru dia di skuru kuthira kia lori yetu na wetwa Senti Bakita akidhurumu watoto wetu wakiosha nguruwe. Watoto wetu walienda kuosha nguruwe ama kusoma? Watoto wetu walienda kuosha nguruwe ama kusoma? Tuko na habari na tuko na ubii hapa leo. Moshina ametuleta ni wazazi. Amesema kwa tunafanya nini? Kumpigia director kwa kaunti na ya kwamba tumealifiwa wako ndani. Kwa hivyo ningeomba kwa heshima kubwa sana Madam Director wa TSC utokeleze hapa nje uandress matakwa ya wazazi na watoto ili tuweze kurudisha huko hapa. Na tunajua wewe ni moja mke wako wako kwa POM ndio sababu hatusikiki. Tunajua kwa hizi ofisi ndio hapo ndani unajifungia umekuwa ukimanipulate. Shamare tunajua uko hapo ndani. Na bibi yako ndiye anafanya POM kule. Na iko watu wawili watatu wa jamii yenu by blood wako pale Chuka House. Ndio sababu tukijaribu kusema kitu hakuna kitu kinafanyika. Ni kwa sababu ya sabotage progress.
Abisa wa kiama ya kithirikari ya Seafood Kenya Margaret Kiara na arĩrĩtie kuongeleka kunkamira iri kuri ithomi undene ya Ndwanda Chetia ni achumite county ne Muturi akiwa ntubone ugwati bonene kiraremi bandwanda inkulukine thirite akiromba thirikari na ndi buboya kwithira bayukumira no tetheria Kenya barabara umirini mpara muno bakumantere Chetia ni isi barabo manitie na mantu yigie mbura kure yakwana no tiaremi batena maketha yakwana totote thirikari erunga mimara ukethirwa itiumbokaria antu bayo na yombokaria utonga bwayo antu tiambire atongeria betu na mono MP wa Tigania East mweshimiwa antu bakwa bagutigwa bethini ontuko atugwita antu ba Rwanda rwa Tigania East abakwendera kwethwa thini nonto nya atori betu baba kwejira ng'ombe tuko chionde na tutiraigwa mwankana ndo kiaria atugakuromba umara weteke internal security department beje bakari ng'ombe cietu beje bakari utongo betu beje bakari atu betu so atukauga thirikari yetu teguine tugwina 2 term ka 3 term ka 4 term ewe te uteria antu betu kia tukwenda no karia na kumenyera ndire cietu aja Rwanda ruru twina ru wikinya Gambera wikinya Ntangeria ngamera ikinyete mwankaira kwikuja mwankana aturi niki tumi ninge bendithia ubega bakarithia niki tumi kaya ukinyanga miunde akwi yonthe kari Gambera ngarimara Gambera ile wenyo mera section ya adjudicated already niki tumi kaya ukinyanga miunde yetu bakibauraga niki tumi kaya ukinyanga miunde yetu dabakia ng'ombe ciao niki tumi tuketha tukirira kiroro kya antu egitaro de bakiuragwa antu egitaro de bakiyairwa niki tumi athirikari yetu ina a 2 term does not matter if we don't have security. Okay, there are 2 term, it is a security, kabe kare 1 time ka nusu term. Ina thina mwana ichi orota gemete kilimo. Ina thina nene kijabia korebia ngobiti kondura nje ichi. Ana baba inge bairala nampara achiari aba kudiro kabe chwaga ndani barugo biti kuoneka. So anka romba antu betu likaneni kwina mpara. Na tori kaneni kwina mpara tutethia tubaba na mpara no ote tukendera kuga tukomba kuendelea na maendeleo ukethwa antu baito abe na mpara aba kwimpara aba tena werigiro twe Seafood tuna mitarata itukubanga bangania ura tombo kinyira bamwe wananchi ba area twitanguge na kinya antu baraba na maskuru nikaratomba kubanyire murigo yo kama maskuru ya maingi jetu urethera ana ibambie kura skuru athi skuru cha thirikari cha primary urethera ora ana ba ya thai ba 20 ibambie kura omwe bangi bakatinda skuru baomi bena mpara egita bangi bakimami no to atha ukoria mona agakwira batari rotuku so ankauga atiri maskuru ya kwenda kwa support nene muno nikenda ana ba tuma kuba maintain school na aciari na bomba guchwa bia ogoro na tongeria kaburomba ithio ni bwira nkoro cha kwenda antu ithio ni bwira nkoro cha kujari masai jantu yo to thina twinyo atuguchiendera ya manene tukori mwananchi kawaida. Munene wa Minister Musalia Mudavadi wite nthiguru ya Kenya ni chikite ganyene yake ya kwithiro rimwe ya nthiguru iri kutherema bunene kibiashara ndene ya nthiguru yonthe aruntu bumanitie na kwithiro nende kwina thiri na Kenya kwithiro rwangiro kibiashara rwirungamirite amo na rwangiro koti kurutaniria kuona abiashara baraku ya kuonjorithia ndene ya Kenya ni bakwithira bakari tukendo kuria biashara cio a nthigurune ya Kenya. Our relationship with China is good. We value all our partners, all of them, and they've been with us since independence. And we would like to believe that each bilateral engagement has got its unique benefits for the country in one way or the other. Right now, for instance, there's the whole conversation of trade reorganization globally. China, through the FOCAC framework, made it clear that they want to give all the African countries preferential trade arrangements that would facilitate quota-free and duty-free access for
for commodities. We are just about to relinquish the chairmanship of the East African Community Summit. So we have good relations with our neighbors. And even in, I think, early May, the president will make a state visit to Tanzania as an example. We believe that very soon we'll also be in Kampala for the ceremony of Museveni for his election. But out of all the countries, we are all members of the East African community. We have good relations, and we regard ourselves as an anchor state in these processes. I think the emphasis we want to send across is that we are pro-private sector, strongly so. And we would like to see the growth of businesses where investors find Kenya the right place. So we've been dedicating as much time as possible and policy orientation towards achieving this objective. Ayuthi kumantere cia Kariokomo ni bethirite baitumantumwa kirimbe ombithi bangi na kubaromba kwiyamwe kenda kuligithia ngwataniro na kwithetera kirimantwera ya bakonia uturone. Ayuthi ba bara bethirite bakirita merie kaita ka utirimana kenda kwa rimantu ya bakonia bwite ne bakonda kainya kagutha bakiwatanira kenda kuona kayu kotetheria bangi ndire muntungi awatwa ni obatu. Ayuthi bambaritie Kariakoma wandiaganga bauritie nduke embithi bara bangi nthigoronia Kenya kugwatanira kenda kuthiria mathina mao mantuo wantuo bari bantu amwe na mari na uthu bantu agutindikanaga na mawa muntu ari wenka na nigitumio kuona ni tukona tukaomba gututa antu kuma gensobi na kubaleta amwe ndi antu badabege stareki jiao kebo, lakini kwa sababu ya upendo bora tuonanetie na tuonanie tumbe kukaneria nigitumio kuona tweya na tunawetekia ati varitie mama gekomano kiao kia nduke embithi ba Kariakoma kira bakuga kiumanetie na mathina mao marabonaga ntuo gwantuo maja kubagwatithania na kogutha ino bagwatanite kenda gutethanagia na gikundi kiu nigigomba gutetheria wanarika untu wanarika ni bari batenge na batenge to nuntu bwa gutwika bamwe batina uwezo wa gwikinyia tatuge mtu atina uwezo wa kwiyukirie wenka riu tuona twiji amwe tugwatana genjara tugaukagiria baria bendi bakaomba gwitia na kenda tinde tumba kwitha twiganene tukiruraga uniformity maishani tuiwana genzi welfare. Muthia baugite ikundi bibitiga gutethania bigatetheria nduke embithi baba gwikuria utigana na ndawa cia gutogonia na nkinya kubathondekera muturire tukiorganize gogu tukitirimana gogu nsobi tukamithiria nturi yetu tukamba kuruta mona bara bakunywa bangi tukaboneria wega wa kwenda tweyamwe kisekta jia kidomo kisekta jia ndinaye mtu akogwata kimuyudio ntukoba ko ni stress na ntorani gwetu koba gwesuria tukwenda komeria ne kwekumira tumba ku encourage kimanto mamega na twagwata ndata Kariokomo community tukomba ku move on tayang keri potrande to chawero kuma gichigo mbunge kya mara bitagwa mateni mogambi otonekanya kuno kainchokerete nante toingi. Ungetaka kuwa na kumbukumbu za kusisimua na umpendaye this Valentine? Karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Kisimani Eco Resort and Spa ni kitovu cha mapenzi na maskani ya kifahari.
Jinyakulie nafasi hii na ofa ya kipekee iliyosheheni vyakula na mapochopocho yenye ladha tamu na chakula cha jioni kwenye mwangaza wa mishumaa. Kisimani Eco Resort and Spa ni mahali kila wakati imeandaliwa watu wawili, malazi ya kifahari na kumbukumbu za kudumu milele. Kwa maelezo zaidi piga simu 0742205295 au 0733570530 ama tutembelee tovuti yetu www.kisimaniresort.com. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Wazazi, mnashangaa mtawapeleka wapi watoto wenu kwa kutopata grade mlizotarajia katika mtihani wa KCSE? Msihofu tena. PMTI iko hapa kuhakikisha ndoto zao zinatimia. Msijali itakavyowezekana. Hapa PMTI tunawapa mafunzo wanafunzi wetu kuhakikisha wanafikia ujuzi wa hali ya juu wa kihotelia unaowapa ajira humu nchini na kimataifa. Njoo maalum pamoja na kozi mbalimbali ambazo hazikuundi tu ukawa wa kimataifa, lakini pia ukalipo kwa madola. Tutembelea afisi Nkobo ilipo hoteli ya Heritage, tukupe mwelekeo kitaaluma bure bilashi. Pia unaweza kutupigia simu kwa nambari 0706-590-366. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo udhongi botenganano na bongi kinyaburi ku aja Meru. Njona harua tukudhongomia na maguricha tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kudhongomia mwankanthi guroyo on the yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya idhatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 sharukiri mwanka themwe na nusu chiogoro. Na chio ntuko chia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 sharukiri mwanka thaijiri na nusu chiogoro. Na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cha muthenya mwanka themwe na nusu chiogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723555015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwithere mane kara nice siri ne mutu jo nice extra premium
Mutindi yana kamusere. Inyaju twena jua mbishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandu kene eti ya motujua Nice Extra Premium. Nkima ya motujua Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikueta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV, entertainment for everybody. Arimi bankandi kuma kithio tiende West ne baritite moni yoko ni yawa kibo factory yankandi ire ture kwa miaka kathumba ntere ubuwite factory yake yotegero na rido rethaga yomba kuthire tuike ya kiguni muno kiribo na njira ya kuongela baita kirima ketha yo John Thega naraniritie na arimi ba John Paul Gitonga numwe wa arimi bari weta bankandi kuma ntere chekethio gicubunga tigane West na rombete mutongeria wa nduru Dr. William Samoei Ruto wa mona rongiro urimi utigiri bakuraithiria mantu megeine na nkandi no ntu mwankira gumantu maingi mangaratanite mono kirurimi bwa nkandi akiro mantu magwakiro factory ntere inu kenda murimi akona akanyamo akubwere abagarutha validation. President, please, special request, bring us the machinery. We do validation, we create employment, and the country will get foreign exchange. And don't fix the prices. I also request the Minister for Agriculture, Mr. Kawe, and good manager, respect you so much, not to fix prices, to go and get us markets. Toromba dirikari tutethia na mbecha o capital. To ajiria mondelo ya KTD brother dakia. Murimi yankadania akarwa some money. For example, aikia mucho mweri akarwa mbecha fulani. For example, get no chiringi 50 shillings. Ayete rachiendwa bora mayani yara wa bonus. Akarwa mbecha ingi iboto korombo, that kind of a model of management. And also kukombikana. Ikebe not through cooperative, it's through a company you can buy shares. Because there's a lot of interference through cooperative ministry. Torombo factory to we are shareholders, we manage it professionally without interference from the ministry of cooperatives unnecessarily. A lot of bureaucracy, which doesn't make sense. But we want to organize that model of KTD. And that's the way, that's the road to Singapore. Mr. President, William Ruto, daktari, tafadhali, tunajua njeo, unajua tizoacha nyuma, wewe tuletee machini hapa, kivyo, tuletee, they are very cheap. Alafu tuende pamoja, uzituache kwa njia, we go together to Singapore. Naraka gitani wa kwita ngona nitie kuria kwanirwa gwake kumania na rongi rwa famu na rongi thirikara kaunti Meru rorimi kumania na kira kuwi baremeto ikuthiurukira murimi ngandi kenda kona gintu ikubwe kiumba kumutethio turoni muchetho munene nontore twathithirie public participation parliament change sheria to amend the Crops Act cap I think 43 Kendambi to allow exportation of raw macadamia nuts. Gadania cheti kario bora murimi agutamndene. Kenda muchaina aitegerwa nero muchaina atoraira o miaka 5 that to 230 shillings. My friend, my MP, who is the chairman of agriculture, Daktari Mutunga, please,
whatever is happening, you guys, you get something's wrong. Something is wrong. Boreke, Parliament, I'm requesting. This is song of 2 times. We don't want 2 times. We want $2 plus. Then, Toyake Kiura, next year, we'll talk about it. It's too early. But we to Nampara, as farmers, it's total nonsense. There's a lot of politicking. When the people are dying in this country, Nampara, antubo kuimpara no kanto kuitu tam anto $2. Hii ripoti na cha weru kumanteri cha kithoge cho bunge tigane West mbeta wa John Thiga. Onu tuginye muthio nteto cheweru tha mwanja gucokeria nkathana tubo kuthe watarite na unita na mbere kurumira mibango ingi ya Wairu TV. Ni Wairu TV.